na umwe watilika ndatika 12 notondo nini na mwathani twaluka tusisie mathangu maandikitwo ata nyenitwa Caroline Mwini wa Muteti nina wikwatio kana kioko chaku nikiseo nikwete thangu ya The Standard akanitwa Sal Shabeti wa Mbura ni na ukethiana na uthochani thendi ukuningelelie maubo ala meithanguni ya The Daily Nation Amukienesa na namukite nesukaro uthiwa ithangu ya The Daily Nation wina maubo makoneti kutekwa nyara kana abductions cia NMT amwe na laba na atwa isi maandamano mawa kana chumani kiki na betie na yu aendomo kana andu mamisio mena maiya kana mena kiyo kinene maekulia serikali imatungi ciana cio na kitumini kivethia na makuli mai. When are we going to stay and say there are no more abductions? Nondo kilebinda no mundo mone waiye na muno ando ala meko kita serikali methi tumayandikithio kwa talo yulu akwako ithangu ya The Daily Nation yandikite return of abductions na inenganite andwana ala meweto kwithwa manaye wambeta wa Davis Lichuma wakeli aketo Macmillan Kiarie Abdulaziz Duba ondumwe na Mike Olom na ibe na mokulu mai. When are we going to say that we are safe? Na indi twithangu ni isu ya The Daily Nation uthiwayo ukona ni maubo wange makisese kimwe cha maubo ko yante ya Uganda na kila kinaamini kubingwa ni serikali na nino nyoneni wa munene waita kama Inspector General wa ndisi ya Uganda na kini mwana Museveni ainena kana yende to sina diketa kibuthia lakini nisia dictatorship abana ito abana mokulu maingi na inde tuwe uthio nusu ya The Daily Nation tukoma na mawange makonete kisomo na bala yu alimu makendeka kwithiwa mairi new license yo ya kiguya itina wa miaka 5 na nthini wa kilungu cha miaka 5 bena maundi cia alama kethi ama ikwata na ni mama na nikana kubatonithia kukwata license isu. Ithangu ya The Standard yandikitwe spending spree kuibinda yimwe indi kutuka na county ni maspendi ya mbesa mbingi kana matume ya mbesa mbingi ndine wandambuka na indi yumituke na report yumite kwa controller of budget na indi niende kuona nyaka na masilikali kana silikali sia county ni sianangite ithangu ya The Standard yandikite wasting huge amounts of money on unnecessary allowances and the cost of local travel kana inde yaite silikali sia account ni sithido itume mbesa mbingi na unnecessary itailite kutumika ndeni wa maundu mekwitwa ndambuka sia bande ya Kenya maundu ma conference na pia international meeting kana nombano indi sia ku yandi sianza na inde pia report isu ne yaumyokanyo kana account mbingi ni sithido muno iki overspend kana itume mbesa mbingi itailite ndeni wa salaries kana misala na indi kuituka kana wage bill ya makaunti yasu ni kilungu cha 44% ya total revenue kana mbesa sio ndile inengana waendi ni wa makaunti na inde ya saka nae 44% is above the legal limit ila ni 35% ila is set within the law okay the county you say 44 lakini si tekele to kudi 35% ni ya yetekele tu na inde yes yutuka kana governors governor na ne maandiki tu ethanguni ye they are using too much kana mbesa mbingi sia enendi kana public money ndambukani staff cost kana inde athukumi na inde kuituka kana mbesa ne inu ndo tumembesa mbingi sia Kenya petia lotu ni nipyo twakusobya malelu kana twakutwaisia maendeleo oiti kewo na services inge ile sikuendeka ni ya Kenya na ende mundu beti pena magavana manenga ni twendini wethangu ye na ithangu ya The Standard ni yona nitio undu governors asu methi maitumia mbesa isu ndini wa domestic travel tiambia na county ya Masako yituka nani tumete 249.15 million nundu wa domestic travel neka tuika ndini wa foreign trips ni batumete 64.89 million
tuikuya ngalikoni cia Kirinyaga County pena 235.37 million itumikite pia domestic travel na pia kuituka kanaipa yiga na allocation ya foreign travel isu ni kwa na ripoti ya controller of budgets tuka county ni Ilovi ituka na tumite 1.18 billion ndino wa domestic travel na foreign trips ilesi ko this yanza ituika itumite 373.61 million shillings tuka naonga likoni cia Baringo County pena 302.9 million itumikite kwa domestic travel na isungi sikuita foreign trips 20.64 million shillings. Homa Bay 219.82 million shillings na inde musesa hiyo ni ranga the standard na inde jiwetete undo magavana methito maitumia mbesa ndini wa ndambuka both pande ya Kenya na kudikuya ndi sianza na indi kuituka kana nondo wotu meyusu wa mbesa sia kana public money indi nicho kutumite twethi wana stalled kana projects itathela kwina thina wa OET kwina thina wa malelu na kiwu na pia maudhuku amwe anaindi ya Kenya methito machenda kwibwa ni serikali sia county na indi tuilike thangoni ya keli ya The Daily Nation tuikomana na maubo makonete kisese kimwe cha maubo kila kiminie na kubingwa kuyenthi ya Uganda na indi kibingwe misingini ya kana kele takwithiwa kitabanya ndeto kana maubo matona kwithia maibwa serikali ya nthesu ya Uganda na maubo ala mabikie kunenanywa kunengano ni kana bena isese ngile ilibingwe cia radio imwe kwitwa KFM na Dembe FM ondumwe na kisese kingi cha TV kwetwa Monitor na indi wasuma na nenganiwe ni General Muhoozi kwisila mtandao wake wa X ayase kana NTV and Monitor are being shut down today. Both NTV and Monitor will not reopen without my permission. Usini mwana president wa nchi ya Uganda na in Uganda I do not believe in a free press. The press should be guided by the cadres of the revolution. There is no freedom for the press. Kana andiki maubo maina mwana wa kutohisia kana kuandika maubo mena uwo na maisesewe na ingia kasi ya The Nation akasia in Uganda I do not believe in free press na indi company wa ungamiwa company wa Nation Media Group kuundisi ya Uganda na nuna bikiana kumye uneni wa uwo nuna siya kana The Nation Media Group in Uganda wishes to inform our readers, viewers and listeners and stakeholders that our premises have been rendered inaccessible following an overnight raid by the military. Actually askali maita ni mama nabigiye na kupinga kulikilila ungamei kana kisese kicha maubo na chatuwe kana kithi tukiwe ungua usese imuvi ukuma chabingwa na yu General Muhoozi ola ni mwana wa president wa nthi ya Uganda watu kwithe ethi twayumie ndeto sina kitonga kwa bothi ya kimena na kwa ibinda imwe ni waise kana no Kenya kukita. I think that's a careless way of saying things. Okay, you ona kilangu anenie nikanae aise mzee that is the yake Yoweri Museveni no approve ye plan yake. That means it was his plan kana ni plan ya mwana oyo wa Musumbe Yoweri Museveni to close both NTV and Monitor na bena radio ngile na yasa we are moving immediately. I have the power in Uganda to shut down any media house I want. That is a very sensitive information or talk na kitumi nikiuju twaleta kubayanthia Uganda nundu akwithia ndukondoka na Muhoozi editwa yacha kana no koselelo tongoi ithe iloka retire na kwana na oneni ula withitwa yumi mitandao na muno mutandao wake wa X withitwa we oneni wa kivuthia oneni utwa wa mundu utailite kwithia mutongoi. Now what is the future for Uganda? Na inde nitizini saisa onena tie kiodikililo nundu Mundu Muturi ulani former attorney general aitwa Justin Muturi indi nuko mende kana nuko ndeme ye intimidation kana indi kwithi wa journalist kana tanga kana andiki mama uvo na pia editors maibi ni wanundu CI ilokona atangasi kana andiki mama uvo maibi ni wa mabindie ila meuneno la wowo pekindu kithi yake ndena ubithani babo na CI ndeno statement imwe umisie ICA kusensa
yani ila kwitha uisisia mawondo mailite kana maunenga na ndeni wa independent media houses ya Mount kana yethila ilo likilo kasisi andu asukindu kila maweta no ndo mwana confridge kana kulikilela rights sia andu asu mandika na indi no nene ye treatment imwele nekiwe kuya standard group na asa intimidation ya media professionals kana indi andike asu mama wo no wona ni kana ni ku set a dangerous message kana ndi wona no wa maundu mathukui alama tona ku expose kana wituka kana andolama tono weta ugo na nimekwatiwa muno right so ukethe the message kalilo no ndu mwena kuma punish ila mendo nena ugo ukethe wa nendo nena ugo nendo tabyandu kila kiendeye kuya lakini nundu wakwiku unotona kwikata kupanishiwa. Asante. Na inde isusuka kumana na report imwe ikwasekana ibane na 4 armed men alainde mana atatie ku abduct associate umwe kana editor umwe wa standard group kwetwa Alex Kiprotich na inde anatiwe kuyanga likonisia na kuru wa tandatu lakini we escape whether inde ndana akwatikana na ndwasu nende last week pia penona CEO wa Standard Group kwitwa Chacha Mwita na akena kuoneka ni wasungeye uneni wa President William Ruto wa ku criticize idhangu kana coverage ya idhangu ya the Standard kukonya utongo wa President William Ruto. Ende tusonga metukinundu hamasa tuisio kila ripoti ya inengeto ito idhankuni ya The Daily Nation kuheta Kenya na nimoma mini na kwa mpini wa kilungu cha chuma kile kinathele na maandamano mathanyano wawa kana na yume weta kwithi amatesiwe balama na andu mamisioni mamililie na makole serikali yunga misiko sia kutoka kwa NND kana kwa abduct NND na bakulwa bethu na freedom of expression undu amwe kati wala manabikiena kwa abduct wani atateima akisia NND bisani ula unengani to page 4 thangoni ya The Daily Nation wana niti maitwele halama na andwana onde hala andu siana sio iminite na kwa abduct wa mena ulo kubani kuitie kibila cha president vanthe ya Kenya na Kennedy David Maraga na ndi tusonga na page 4 page 5 Ndangoni ya The Daily Nation tukomana na alama ubo makoneti kisomo vanthe ya Kenya na bala yu alimu makethe ama yende kako renew license sio siya kiwea kana siya yo kiubuko mi 18 wa miaka 5 na ndenu wa kilungu kicha miaka 5 makethe ama yende kakuika maubundi sio kuongelanga ui kana kuithia majiko niya na masomo alama tuona kuithia maimateresia na muno ndenu wa mutalatala mo wa kisomo vanthe ya Kenya na indi report ye union ulo kwa atili leta muungano munene wa nzama ya kuandika alimu ya TSC Evelyn Mitei na ulo kwa sekana maubundi sio su makethe ya mema mana nikana kutethesia alimu kwithia me up to date na maundu kisomo na sio kasi lawyers and many other professionals renew their licenses after continuous professional development. We are equally professionalizing the service, the teaching service. Okay, na indi tumino kulelia indi madhango ya makonete indi andiki mama uvobe na indi mundu kwitwa Mosheina na indi ni UDA parliamentary candidate na indi kana eti yake vila cha uyumbe na chama cha UDA etwa Samuel Mushina aiwe see the report ye vandalism nundu wape na billboard yake ya campaign na indi ekite Captain Town na raise concern kana ya CI indi nibethi to na political tolerance intolerance mbingi muno ahead of kana vindani ye totally all kalau by election na ende reporter kasekanai ni wendie Captain Police patrol base na cia record a malicious damage cia andu amwe naende tendini wa madhau na methila billboard isu yake bau na pia baute banaina billboard yingi ya mundu kwitwa Sami Kamau wa DCP na ende ya billboard yake ni na anangiwe na ya Kamau yatiwa untouched na ende ya ando ni remain kwithiwa na muwo ahead of the all kalau by election nikenda kindu chuki kaete kibubu bandi ya Kenya tisonga idhanguni kana page number 3 pe Mkenya omwe kuyanga liko ni isia Nakuru eto Alpha Kennedy Sanya twika inde nulikile ndeni wa udilikano
nundu wa kwithiwa blood donor ula indi munene baadhi ya Kenya itina wa kwika 101 donations na indi ainena aisie mala maingi a Kenya nimegwa ula wa utono singano nikenda au mwenda kame lakini mayulwa piu ni mundula ukukwa eba ya kitandani cha sibitali etelete indi kutonwa kana aikwa nundu wa kwithietelete ndakame na iwa itizana available na indi nukulilia Kenya na kulilia andu makanisa akulia ma police officers na akulia even anana make kindu kicha kumya ndakame kikawa consistently gina maybe kindu kila kitono kutanania na kumya ndakame nokeku tusongata mbele nguni ya dhamtatu ya The Daily Nation tuikomana na maua makoneti President Dr. William Ruto loko etakwithia aende na kusukumia kwa state launch ku ya kauntini ya Meru na ukoneti na wakwithia koti unaungamiti waki wa state launch isu kana mawikalo President ondumwe na kiwanza cha ndege kuya kithekani cha imenti itina wa maukoli kwithia manatha kitu kotini usu na indi President ainena haisi kana nukwithia ayende na kwaka state launch so ondumwe na airstrip na kuliati who says the president should not spend a night in Meru if we have launches in other parts of the country why not Meru na indi oyo kakabindanika kwa mawikalo asuma president kana state launch so ondumwe na airstrip iminite kuongamwa ni koti bandi ya Kenya. Nandi na thanguni ya katano ya The Standard wetete mavuma konete sha na indi tukaka na ni thitwe muno indi yete mavaluku ndini wa masivitali health facilities kana indi report la yumaniwe ndini wa health facilities ni kuona ni pena failures ndini wa SHA system na indi kuituka kana nundu wake nimeulasimika kutumia manual processing na indi na joki ituma indi uiti ndini wa masivitali wenda o kabola na indi bayasa o kabindani kama masivitali maende na kusite a week long disruption kana ni methi tumeno thukumi wekusitie muno wiki umwe indi nake minister wa uiti na uima wa mwene ndi alianile na system isu kana no ulianile na maundu asu ma system world downtime na ndi twisonga na mbetha nguni ya monza twikomana na maovo makonetie maundu ma uteti na bala twina andu thanthatu alama weto kwithia matambite kuonania ngalikwela me ya kiuteti metito fence sitters face mounting 2027 pressure ngombe eto Ndindi Nyoro ulani MP wa Kuyanga likosia Kiharu Professor Nyang' Nyong'o ulani governor wa county ya Kisumu Millie Odhiambo Winnie Odinga Ruth Odinga ondumwe na Dr. Otiende Amolo na ame thantatu meweto kwithia mateona nitie mungamo wanga liko ya ulei kananga liko ya serikali ni kana mikabiki na kwithia matona newela backlash kana kwithia matona kuwa associate wananga liko yemwe kabindani kabende na kwithia iwa atongo imeyumiliana kuona miungamo yo kabindani katweleke leo sakwani munene na ulokwe kwatwa kutoa iwe mthini wa kilungu cha miji 13 usuni mwaka umwe na mwayu umwa ukite in the next kana mwaka ni 20 na indi amwe katuwo meweto kwithia matethi tumayumila nthini wa mbumbano cia wanda na kitumini kiu maivya matanamba kweleka mumengalikoni ya serikali kana mengalikoni ya ulei ame ta MP wa Kiharu Ndindi Nyoro meweta kwithia watume maiskip kana matekulika mateko yumilia nthini wa kukuna kura wa bill simos ila sio vitu kithia ya metuki nae bill kana matalatala wa finance bill ya mwaka wa 2023 Ndindi Nyoro inena nomini na kwa sekana it's clear that I left the government but I keep answering this question not because Kenyans ask me but because politicians keep provoking me to defend it. Mena mpakwe na nyai yo media melika ngalikoni ya uliyi kana media melika ngalikoni ya serikali mawazo kwa manana mokwa uliku kila wachumwa mwendono wa saita siye ya mawiyo nthino ikombia siasa nikana tuikune kila kinthini maundu ma uteti bana maovo maseo indi me page number 10 kuya angalikoni sia Busia indi ni maumelilie mubango kwitwa life saving equipment na indi yitwika kana indi equipment ino ni mwende ile kutethesia mwaitu ila mathi kutetheka kumatethesia muno ni masia mathayu kana cia nacio ikasia mathayu na indi mubango su wetu ni kenda gutethesia ku reduce
si kana ikuisu indi si kika ibindani yela mwaito madhi kutetheka na indi kuitwa kana equipment isu ya itwe ene movea kana ni department ikuitwa County Department of Health and Sanitation na indi yikuitwika ye na kielelo kana yikwate wako strengthen kana kwa ilia maundu mama tano maundu mato na tunini kana newborn na indi pia kwa ile maundu ma child health care system ndini wa county ila indi tesu yende na kurecord one of the Kenyan's highest maternal and neonatal mortality rate na indi sisa nawe dhangoni oyuye kumi nikanda tuseka tu nikanda PS Omolo kana indi mwandiki mugani wosesi wandi lino kuli ya Kenya na yandikithie kwa wingi ta akuni makura na maidi mose ibande nundu wa charges ile inekiwe ni milie kubetangwa na indi Asia kwa saibande tionzi ya kuiyeta Mkenya lakini pia it is a way of kuongela voters bande ya Kenya na inde kale nengalile katuni nikenda tuminikulilie katuni ketha nguni ya 12 opinion poll inde kasoleto mundu su ekete suti sia green na baba andikitwe government ngusune yake ya suti andikitwe government akwete kamundu kamwe munuka akete kapinje na kamundu kukaandikitwe media na kwa kongi akwete Kenya Uganda na ndi bambe o media mukwata munuko akoletwe ni gani form like what is not happening koni kwa katunike thangu ya The Standard nundu wa masaa nenda kuchia na report mwele kunikile maundu mausese alama kwa second inspector munene wa polisi bande Kenya Douglas Kanja weto kwithia ati anene samanya ni ula ukwatiye yulu osese na chuki weto kwithia kitoma kuthothe mabuthi nthini wosa kwa munene wa mwaka 20 wa ngilili miongoeli na muonza saa umwa wake kono utilikini katika miongo 34 baine botu vingi okunikiliwa mathangu nitwa Sally Shabeti Wambua na kwa nitwa Caroline Mweni wa Moteti tuanaye